Ki te hui taumata mō te āhuarangi arā ki COP28, tata ki te rua rau ngā whenua kua whakatutuki whakaitanga, e mana ai mō te wā tētahi kia āta whakamutu ake ai te whakamahinga ngā whenua katoa i te koranehe hei aukati ngā pānaki kino rawa o te hurina āhuarangi. Āwake i ngā wiki e rua o ngā whiriwhiringa kōrero tau tohe i te United Arab Emirates i ka kamarāta te perehitini o COP28, tā Sultan Al Jaber, haina i te whakaitanga i nā nahi. Heoi anō, e ai ki ngā whenua noho tata ki te moana nui a Kiwa, ka are he kōrero o roto hei whakaoti, whakaiti rānei i te koranehe. The leaders in the world make the commitment to stop the fossil fuel, to stop the landfill, the plastic in the Pacific, to declare as a green and blue zone. This decision, consensus from COP that we got this morning, sends another clear decision, another clear signal out to the industries of dirty fossil fuel. It's on its way out. The best thing that we can do to cover the transition period is to move all of our thinking, our leadership and our resources immediately to clean energy. E toru te kauma iwa ngā whenua e noho ana i raro i te maru o te Alliance of Small Island States. Hei tāna, kai te whakarite tonu rātau i tētahi uruparenga, kai te rite hoki ki te tautohe i tēnei take. Hoi anō, ka are i reira o nā mema i te wā i mana i te whakaitanga nei.